How's it going, bros? My name's PewDiePie. Šalim se. Ja sam Azura, evo nas još jednoj epizodi MineCraft Prezivljavanje. Danas pak prvo idemo napolje, da vidimo što ima napolje. Moram uzeti mač. Mač u ruke. Idemo tamo spajdera i endermana s kojim nećemo ništa da... ali ćemo da sebi napravimo ovako. Trebam drva. Patka. To je sve gotovo. Sad idemo. Zombie, da. Dobro, nema nekog nas. Što sam uči ovako? Opet se krenuo opet. Jesam smotana. Sve ću ovo drvo. Ako igrat ćemo, instalirat ću i Call of Duty 4 da bi mogli igrat. Ako se znao da mi treba krampa. Bože, što fala ovo? Možda izgleda, ja volim kada nešto nešto. Treba mi krampa.
Da sve u redu. Ja sam ovdje sve lijepo uradio i hoću da još malo proširim ovdje da bude ljepše. Super, ovdje sam počeo. Pauzirat ćemo video, samo da ovo malo očistim. Evo ljudi, ja bi ovdje da završim epizodu, svašta nešto sam uradio na Minecraftu, sad ću da pokažem. Štopam igrica zato što mi je Skype upaljen. Evo ko što vidite, ovdje nema nikako zemlje. Ovo sam nađakao neku japansku njivu ko što oni rišu, postaje samo trenutak, molim vas. Evo ga. Napravio sam ovdje kod neku malu njivicu. Ovdje ću ovo vam da uklonim i pravim u kući. Evo vam sam, sve sam počistio, znači lijepo. I unutra sad ću vam pokazati, izvinite molim ja što štopa. To mi je zvuk Skype-a, ne bi da se odjavljujem, treba mi. Ovdje sam proširio gore za jedan. Ovdje je jedan sprat. I ovdje ću jedan sprat, čim ovo ovdje počistim. Eto, to je to sve ljudi bilo od mene. Vidimo se u sljedećim epizodama. Ćao!